легендарный һәм фольклор халык ансамбле Акбайын. Сәтләгә Самар шәһәрен Татар милли мәдәни автономиясенең рәисе Туктар улы Рифкат Хөсәйнне чакырабыз. Рәхим итегез, Рифкат Петрович. Исәнбез, кадерле милләттәшләрем, барыгызны да бәйрәм белә. Бу яшьтәгеләрне Бейек Октябрь революциясен белә. Без бит совет чорында туып, тәрбияләнеп үскән балалар. Барыгызны да бәйрәм белә. Сезнең килүегез, сезнең җырларыгыз, безнең бәйрәмне тагы бер басышка күтәрде. Рәхмәт сезгә, барлык Самар татарлары исеменнән. Марида Аргамовна, siz zaldamı, bütünlük zəli, bütün bəyramlarımızı uyuşturуда, tüp yardımcımız, kengəşçimiz, sizge barımız isimdən də rəhmətlərimiz həm şul çəçək bəyramın kabul edib qalığız. Rəhmət sizge. Avul kucalığında işler, zor dereceye giderken apalarımız, abilarımız, sizge zor rahmetlerimiz, kezge salgın kendine pişiraklıkka karamasdan kildigiz, ılı yollarını geçeytip, rahmet sizge, esenlik sağlık, rahmet sizden işlegenleriniz için, sizden işlegenin bugünkü günde umuşların biz göremiz. Rahmet sizge. Rahmet halkım benim yoluşup gelgen için. Rahmet Dünya Kongresi'na Şayki Fakhreddin Badreddinoviç. Rahmet bütün barlık Tatar milli uyuşmaları birgeleşip biz birge oturduk bu çaranı. Rahmet Yakılık Mektebi'nde işlep gelişi okuçularımızga, rahmet sizge, esenlik, sağlık, rahmet alıp barışçılarımızga. Hep bizning uyushtiruvchimiz Albarsov Milatsiyada Mushul yosh yigit tajribali 5 taqir namoz o'quvchi Dinar Sagirish. Rahmat senga do'stim. Rahmat Rifkat Petrovich fotoğraf sergisine ortaga chaqiramiz. Buyularni sahnalashtirdilar Ralif qizi Inzira Gizatullina, Minaksan qizi Aliya Surina, Akbay xalq folklor ansamblining yetakchisi Nabiyullo o'g'li Nail Galimulin çalarmışlar albatta. Elbette endi rahmat xalqlari bilan gulagulaneler. Konsert programmasini olib bordi Elvira Yusupova ham Saidova Ninarovoy Absattarov. Bayram bilan qadrli millatdoshlar. Esenlikda, emilikda sharaflarga nasib bo'lsin. Bayramlar bilan